खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी न संदोक्चरिबा नुंगचिलगी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमकपु अहानबा मकदा तरामना उक्चरी ngasi imphal da phongkiba maruweba pauche singi manungda maruweba pauche oriba huyelan paw amadi naharol thodanggi editor gi ayaba lawjaraga pauche sa phongkiba maruweba pausing pathokchari ahanbada local news Parliament ki budget session hogdokre North East connectivity industry amadi health sector da development gi thabak leptana paikhati President Lebak asibu developed country ama ohenaba honabada North East state singda akanaba miyeng changduna connectivity industry amasung healthcare sector da India laingakna leptana development gi thabak paikhatli haina ngasidagi hokiba parliament ki budget mifamda presidential speech piraduna President Draupadi Murmuna phongdokri ngasidagi hoduna tangkak ani thokna April ani fawba pangthokadoriba parliament ki budget mifamad hogdokpagi presidential speech piraduna President Draupadi Murmuna hai Laibak asira ningtamba fanglaba matungda development gi thabak akanaba state singda mapumoina pangthokduna laklamba adu ngasidi tapna Laibak asida leiriba state pumnamakta development gi thabak mathau taba adugi matung inna central government na tapna paikhatli matam amada masing yamlaba Laibak asigi miyoi kaya chawkhatpagi khudong chaba fangdana laklamba adu ngasi paliba Laibak Lengak asina Laibak asibu Bikshit Bharat ama ohenanaba thamliba pandam asibu thabakta onthoknanaba lepa leitana Laibak sin mathungna chawkhat thorangi project kaya paikhatli North East leiriba tongan ba state sing asida hojik paliba lengak asina paikhatliba development project sing gi matangda palladuna mahakna hai Mizoram gi capital Aizawl da ahanba oina Rajani Express yauhanduna mafam aduda leiriba miyamda train transportation kudongchaba fangankhre Awang Nompoki Maruiba strategic hub ama oriba Assamda semiconductor chip sabagi thabak hauragani Assamda puthokadoriba semiconductor asina electronic product ki lamda malemda lifeline ama oibisu ngamnagani haina phongdokhi Infrastructure ki matangda hokiba chahi taramathoi asida National Highway punna kilometer lising tareka chani sem saba loikre Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana gi makhada khungang singda punna kilometer lising yankhai sangba lambi semduna lalon itikta natana hospital amadi school sing yamna laina amaga samna handuna khungang gi praja sing chawkhatpagi lambida tapna changshilakli Masida natana railway amadi healthcare sector da India laingakna ahenba miyeng changduna lepa leitana mathau taba development gi thabakaya leptana paikhalli hainasu mahakna makha tari Amit Saha amadi kuki MLA sing unakhidre ngasi natraga hayeng unaraba yai State asida thamliba president rule asi chahi ama fazilakadaba numit kharani ta ngaishilakpa asina anoba luchingba ama khanuna popular government semenabagi matam loigadaba jamshilaktabadagi manipur da lengak semagi matangda home minister Amit Saha amadi kuki MLA sing ngasi Guwahati da wari sananaba thorang toramba adu unakhidre Hayeng natraga mathangi numit fawbagi manungda unanaba sem sari hairi Press na fangba pawgi source amana hai Manipur thogaiduna separate administration gi demand tawriba kuki MLA tarada ngasi Guwahati da Union Home Minister Amit Saha ga unaduna popular government ama semnabagi matangda aroiba khudungchaba tanja piba oina wari sananabagi center dagi akanba instruction pirakhibani Wari sanagadoriba asi Union Home Minister Amit Saha na ngasi numit nini ki khongchatta Assamda lakani toramba khongchat asigi manung channa loinana kuki MLA tara natana kanglup asigi leiriba CSO singi tongan ba luchingba sing wari sananaba asida saruk yanana su khangalakibani Adubu ngasi Home Minister Amit Saha na Guwahati da lakani haina thorang toramba adu hayeng January 28 da hoduna numit nini gi khongchata Guwahati da laklagani haina nauna schedule pirakhibani Home Minister Amit Saha gi numit nini gi khongchata sigi manung channa kuki MLA taraga unanaba amu hana thorang tawkhre hairi
पाउगी सोर्स असिना मखा ताना हाई मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमलकपा चाही अमा फागदबा नुमित यामशिलक्तबगल इरोइनेना मखा ताना प्रेसिडेंट रूल सांगतोकपदा कॉन्स्टिट्यूशन ओइबा खुदोंचादब कया मायोकनगदबा अमदी मणिपुर ग युमथंगनरिबा आसामदा पांगथोकदोरिबा असेंबली इलेक्शन नक्सिलक्पगा असिना मणिपुर थोकलिबा क्राइसिस असि चाही अहोम फाजलकदोरबा फावबा ngasi फावबा लोशिनबा ngamdaba लेरिबा असिना मरम मोइदुना आसाम की इलेक्शन द पामदबा फल मायु नहंदनबा हाइबसी सेंटर की चपचावा फिरिप अमनी मसिगे लोइनना प्रेसिडेंट रूल चाही अमा फाजलकदोरबा असिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमहोबु नत्रगा मणिपुर स्टेट असेंबली डिसॉल्व तौखिबा याबगी फिबम लापदगी लेंगाक सेमदा अमदी सेमनबा होनबदा सरु याबा यारोय हाइना कुकी लालहलु अमना कुकी एमएलए तरादा अकनबा वाफम फोंदोरकपदा MLA सिंह अमत्ता ओइना पुनसिंदुना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबगी मतंगाई फदबा लई हाइबसी सेंटर की मफमदा चप चाना थाजबा लई हाइरी जनवरी 29 की मणिपुर कनब खोंगचत्ता मियामना सिंथा लेपिदुना सरुक याबियु कोकोमी थासी की 29 चटकदौरिबा मणिपुर कनब खोंगचत्ता लमदम असिदा लैरिबा मियाम सिनफम तोंगान तोंगानबा सिनबांग बिरिबसिंगना पुमनमक सिंथा लेपिदुना सरुक याबियु हाइना कोकोमी की माइकैदगी पाउमिसिंगी खुदांगता अपील तौरकली ngasi lamfel leiba loop asigi office ta pangthokpa paugi mifamda convener 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 पांगथोकदोरिबा मिफमगी खोंगचट असigi दमकता सेम साबा खुदिमक लोइरे मणिपुर कनब खोंगचट असि था असि 29 दा कोकैथेल की टिडिम ग्राउंड दा मियाम पुल्लबा मतुंग अयुक पुंग 10 तारकपदगी चटपा होगनी टिडिम ग्राउंड की टिडिम लंबी परिंग द लागलगा कैशामपातगी वाहिंग लेकाइरोमदा चटलगा नगामपाल तादुना खुयाथोंग अमदी थांगमैबन लोमदा लागलगा थाव ग्राउंड दा पंथुंगपम ओइदुना मफम मदुदा मियामगी मिफम पांगथोकनी हाइकी महाकना मखा तारदुना हाई लंदम असिदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा सिनफमसिंगदा सिनपांगलिबा मिपुंग खुदिमकना नोंमगी ओइना सिनथा लेपिदुना इसागी तौदबा याद्रबा थौदांग अमनि हाइना खंदुना सरुक याबियु अमदी तंगदु लेताबा खुनाई अमा ओइहनबदा थौदांग लौमिनसी इंडिया लैंगाकना लंदम असिदा सांगलिबा मतमसी इरांग थोकहतुना थमली अमरोमदा मथोंग हुक्तबा चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगबु सगटपा मानबा थबक थौंग कया चथदुना मियोइबगी हक कया नमशिंदुना थमलकली इंडिया चथरीबा थौंगसिंग असिगी मायोक्ता मियांगी ओइबा अपुनबा खोलावमा मथौ तारकपदगी असिगुमलबा मियांगी अपुनबा खोंगचट असि सिनबनी मरमदुना लैबा खुनाई कनबदा इहाकसु यावदबा यादबनी अमनी हाइना खनबिदुना कांगलो फुरुकया खाइदना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा मिपुंग खुदिमकना खोंगचट असिदा सरुक याबिदुना तंगदु लेताबा स्टेट अमा ओइननबा होटनमिनसी इंडिया चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग असिबु थौइना शिजनदुना मणिपुर लोइब नाइदब इरांग थोअलिबसि खुदक्ता लेपकदबनी आईडीपी सिंगबु मसा मसागी मयुमदा हंजिलहनबगी महुत्ता मतम सांगना सैदांगदुना लैरिबसिदा मियेंग चंगबिदुना मखोइबु मसा मसागी मयुमदा लैहननबा मरुओइबा स्टेट सिगी हाईवे सिंगदा मिटै सिंगना निंगतमना चटपा फंगद्रिबा असिसु फंगहनगदबनी खोंगचट असिगिदमकता मियामना लाकपा अमदी चथोक चसिनदा खुदोंग चानबगिदमक ट्रांसपोर्ट की लूप सिंगनसु मतेंग पांगबियु अमदी लेकाई लेकाई की क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगसु इसिंग चिंगबा अंगंबा मतेंग पांगबियु हाइना फोंदोखी
Hindi lol hehanabagi pandamda Mizoram gi school singda Hindi lol ngangba numit thamgadawri. Mahiroi shingbu laibak asigi maruiba lol hena ngangba hainehanabagi pandamda Mizoram lengangna state asigi school khudimakta Hindi lol ngangba numit haina numit ama lepthoktuna mahiroi shingbu numit asida Hindi lol nganghanduna lol asi hena haihanaba thorang lokhatnaba warep lokre hairi. Mizoram gi School Education Minister na fongdokibada khongthang asi state asigi School Education Department gi miyeng makhada tha amada amurak implement tawgadabani numit asida mahiroi amadi oja khodimakna yariba makai Hindi lol da wari sanaduna awang nongpok lamdam asida leiriba mahiroi shingna Hindi lol asi mama lol na tabagi ningthina ngangbang ngamdabadu masung mamanabi singi marakta ngangnaduna amadi oja singa wari saduna hena ngangba hainaba honagadabani haiki. Mahakna makha taraduna Hindi lol asi India gi oinadi yamna maruiba lolni ministry na lawrakliba khongthang asi mahiroi shingi marakta maruina rural area dagi lakpa mahiroi shingna spoken Hindi hena haihanaba lokhatpani. Mizoram asi Mizo tribal community na namna khundawa chingi state ama oibana ayambana matamda mahiroi shing asi Hindi ka hena ngangdabana amasung lol asi da expose tawdabana kona thangda ngangba haitabagi khudong chadaba mayuknari khongthang asina mahiroi shingda Hindi lol ngangba hengathangani haibagi thajaba leingak ki thawong asi Hindi lolbu nampuda mahiroi shingda nganghanaba hotnaba natte state asigi official language ti adumak Mizo amadi English lol oikigani haiki. Minister na makha taraduna school singda Hindi lol ngangbagi thabak paikhatpa hounanaba spoken Hindi gi syllabus asi State Council of Educational Research and Training na sem sagani Hindi ngangba numita natana English medium school singda ima lol ngangba numit haina numit amasu lepthoktuna local language chawkhanaba honagani haiki. India na Japan amasung South Korea gi mathangda European Union ga defense pact sign tawnakri. Asia gi oina Japan amasung South Korea leibak khaktamak European Union ga defense pact sign tawkiba adu ngarang India ga EU ga security and defense partnership sign tawduna ahum shuba leibak oirigani. Lengang na fongdorokpa wafam amada Defense Minister Rajnath Singh amasung European Commission gi Vice President 𝐋𝐢𝐯𝐞 unakiba aduda India gi defense industry asina European Union gi Rearm Initiative haiba aduda achoba thodang ama lawba ngamgadawri. Hojik European Union gi maikaidagi khulai gi oiba supplier kaya ama thiribani loinana atopa leibakta ngaduna leibagi thabak hantanaba hotnabagi khongthang hengalakli. Defense partnership asi European Union na makhoigi oiba defense production hanadagi hotnanabagi tangai fadaba lakpa matam iroinari defense ki lamda euro billion chanipan hena charging tawduna chahi asigi horokpada anoba program ama European Union na lokhalakli. Rajnath Singh na makha taraduna India European Union Defense and Security Framework asina supply chain amadi yamna thajaba thamba yaba ecosystem ama India gi atnanivar ga punsinbaga yagadawribani. Khongthang sing asi mai pakna pangthoknabagi damakta chahi khudingi European Union India Security and Defense Dialogue amana kupna yengsingadawri. Defense and Security Framework adubu European Commission gi President Ursula von der Leyen amasung European Council gi President Antonio Costa na India ga Europe ki leibak singa mari leinaba hena pakthok chokthok hanbada achoba mateng oiregani haiki. Maruoina maritime security counter terrorism amasung cyber defense ta hena kana gadawri. Kolkata godown mai chakpada sikhiba miyoi taraga mapan shukre makhata na thibagi thabak chathari. Kolkata gi Anandapur area da laiba Nazaribad godown mai chakpagi thodokta miyoi ahungi asiba hakchang thengnakhibadagi punna sikhiba miyoi taraga mapan shukre. Makhata na godown aduda thiba khangdriba sing adu fanganaba thiba humbagi thabak chathari haina police ki maikaidagi su fongdorakli. Hojik miyoi kungamanga
दगिना कुंट्रा फावरोम थीब खंगना लेबा मरमना असीब मसिंग असि हेंगलकपा याना लेरी मरक असिदा पुलिसना फोंदोरपगी मतुंग इन्ना नोंपोक मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट गे मियोय 18 थीब खंगना लेरी लोइनना असीबगा चप चाबा मसिंग असि रेस्क्यू तोरिबा थबक लोशिलबा मतुंग फावबदा खंगबा ngamgani हाइबगी थाजबा पिरकली मरक असिना गोडाउन अदुगी मपु गंगाधर दास लेबापुप नुमितगी थीब खंगना लेरकपा अदु FIR गी मतुंग इन्ना महाक फारे हाइरी महाक फारबा मतुंगदा कोर्ट पुथोकलगा नुमित निपानी गी ओइबा पुलिस रिमांड लौथदुना लेरी नोंपोक मेदिनीपुर मनुंगदा लेबा खेजुरी पुलिस स्टेशन की मनुंग चंबा नोंपोक हरमा खुंगंगदगी गंगाधर दास न चाही निफु हेना मफम अदुदा डेकोरेशन की ओइबा ललोन इटिकी थबक चथदुना लाखिबनी स्टेट मिनिस्टर अमसुंग कोलकाता की मेयर फरहाद हकीमना फोंदोखिबदा अकनबे एक्शन पुमनमक थौदोक अदुदा चेनाबसिंग मथक्ता लखतकनी हाइना फोंदोरकली एडमिनिस्ट्रेशन की माइकदगी ऑफिशियल सिंग थीब खंगना लेरिबा मियोय सिंग अदुगी युमदा चतुना इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदा पीबा याबा मतेंग पुमनमक पीगनी हाइना थाजबा फोंदोखी लेंगांगना सीक्रबा सिंग अदुगी इमुंग मनुंगदा लुपा लाख 10 गी सेल गी मतेंग लौथोकपा लेख्रे मतेंग अदु असिबा सिंग अदुगी मसक ममिंग निंगथीना खंगदोकलबा मतुंगदा पीगनी हाइना फोंदोरकली मई चाकपा अदु पुंग 8 लोम चुपना चाकलबा मतुंगदा फायर स्टैंडर्ड 12 ना कनखिबनी म्यांमार की मोनसित जुंटा लानमिना आर्टिलरी कापसंदुना मसुमा बेन हाटख्री म्यांमार जुंटा लानमिना लेबाक अदुगी मोनसित लेबा विलिन टाउनशिप की खुंगंगमदा आर्टिलरी कापसंदुना मसुमा बेन हाटख्रे अमसुंग नुपी अनीना असोकपन नंगहनख्रे हाइना मफम अदुगी मियाम अमसुंग लोकल मीडियाना फोंदोकनरख्रे थासी कुनगतरो की नुमियुंगबा पुंग अमरोम ताबदा पेंडो विलेज मनाक लेबा म्यांमार जुंटा लानमिगी लाइट इन्फेंट्री बेटालियन 3 ना आर्टिलरी सेल सिंग कापसिंदुना मिचम सिंग मथक्ता लंदाखिबनी आर्टिलरी सेल अदुना अलुई विलेज द लेबा युम अमदा तासिनखिबगा लोइनना चाही 58 सुरबी नुपी अमा अमसुंग महाकी चाही 3 खक्ता ngairibi मशु अमगा खुदक्ता सिखी हाइरी खुंगंग अदुगी नुपी अमना थमलखिबदा म्यांमार जुंटाना आर्टिलरी सेल अदु युम अदुदा अतमनना कापसिंदुना मशु मबेन मिनुंगशी यावदना हातखिबनी थौदोक अदुदा तमथिना सोकलबा नुपी अमसु विलिन हॉस्पिटल दा लाइकनरी जुंटा लानमिना आर्टिलरी सेल कापसिंदुना लंदारखिबा पुंफम अदुदा खुद थोकनबगी पाव अमता लेखिदे हाइना मफम अदुगी मियामना फोंदोरकपगा लोइनना चयोल असिदा जुंटा लानमिना खुंगंग अदुदा लेप्तना आर्टिलरी सेल सिंग कापसिंदुना लंदारकपदगी खुंजासिंग मी पाइनहले हाइरी साउथ कोरिया की हानगी फर्स्ट लेडी था कुन फादोक पीख्रे सेंजा थोमजागी मरादा साउथ कोरिया की हानगी फर्स्ट लेडी किम क्योन ही था कुन की फादोक पीख्रे किम क्योन की मपुरेबा अमसुंग हानगी प्रेसिडेंट युन सुक योलना लेबागदुगी प्रेसिडेंट ओरिंगै मतमदा मासागी चाही 59 सुरबी किम क्योन ही की मथक्ता सेंजा थोमजागी मराल सीदुना लाखिबा अदु नमशिंदुना थमलखिबनी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा मरीगी दिसंबर दा हानगी प्रेसिडेंट युन सुक योलना लेबाक अदुदा मार्शल लॉ लौथोखरबा मतुंगदा लेबाक अदुदा चरांगदबा थोकलकपदगी मफमदा लौथोखरबा मतुंगदा शियोलगी कोर्ट अमना युन सुक शियोलबु कैशुम संग थमनबगी वायल पीखिबनी मखोय अनिमक हौजिक शियोलगी कस्टडी अमदा लेरी यूनिफिकेशन चर्च अमदगी खुदोलपोट मयाम अमा हानगी फर्स्ट लेडी किम क्योन ना लौखी हाइबगी मरालसु लेरिबनी किम क्योन की मथक्ता US डॉलर लाख अनि हेनबगी शेल ललोन इटिक तौबा अमसुंग पॉलिटिशियन सिंगदगी लौखी हाइना मराल सिरकपगा लोइनना ग्राफ नेकलेस यावबा चैनल बैग अनिसु लौखी हाइना मराल सिरखिबनी शियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज वू इन सुंगना ngasi हानगी फर्स्ट लेडी किम क्योन ही की मथक्ता सेंजा थुमजागी मराल लेरे हाइना लाउथोखिबगरी लोइनना था कुनगी फादोक पीखिबनी पनबे आई सांगा सिंगबुलुना तौबी हानगी फर्स्ट लेडी असिना साउथ कोरिया दा हुई चाबदा अथिंगबा थमनबगी कैंपेन चंगसिनखिबनी
अरोइबदा रशिया की लानमी अनि उ अमदा मखोंग मखुत पुंदुना मयादा उन इंशिनबगी वीडियो थादोरख्रे रशिया लानमी की कमांडर अमना मखोइगी लानमी अनि लानमी की कांगलोन ngakna chate haibigi maral siraduna u amada मखोंग मखुत पुंशिलगा मयादा उन इंशिनबगी वीडियो सिंग सोशल मीडिया दा थादोरख्रे सेकेंड कुनगनिपान सांगबा वीडियो क्लिप अदुदा लानमी अनि असिना अयाबा यावदना मखोइगी पोस्ट थादोकनबो होनै हाइना हंजिन हंजिन ngang खोंजल सिंगसु थादोरखिबगा लोइनना लानमी अनि असि अंडरवेयर अमखक्तमक सेलगा उ अमदा मखोंग मखुत पुनशिलबा मतुंगदा अयिंगबा उन मयादा इंसिनबगी वीडियो अदु थागलखिबनी TVP वोलना लानमी अनि अदुना अयाबा यावदना मखोइगी पोजिशन सिंग थादोकनबो होनै हाइना कमांडर न लाव खोंगदुना ngang वीडियो अदु थागलखिबनी लानमी अनि अदुना कमांडर अदुदा हाइजखिबा वारो सिंगसु वीडियो अदुदा थमलकपगा लोइनना लानमी अमना अइहाक सोइख्रे मतुंगदा अमुक हना तौररोय हाइबा वाहै सिंग थादोरखिबगा लोइनना मकोक थोंबा ऑफिसर अदुना लानमी अदुगी मयादा मपुंफाना पंगलबदी उन चाव हाइना मयादा इंसिनखिबनी कमांडर अदुना लाले हाइजदना नसागी नथौ मपुंफाना पांथोकदबनी हाइनसु लावबगी वीडियो सिंग थागलखि नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी न संदोक्चरिबा नुंगथिलगी पाव पाथोकचबा मतंग असिदा लोशिंजरी मियेंग ताबिरिबा पुमनमक अमुकसु हना खुरुमजरी।